tubifurije kugira wa gatandatu mwiza cyane. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani tubwira ati Conte uragiye. Akaba rero ari nyuma yuko ikipe ya Inter de Milan yatsinzwe n'ikipe ya Sevilla ibitego 3-2. Lukaku atsinze igitego cya mbere aza no kwitsinda ikindi. Akaba umutoza Antonio Conte nyuma ya match yaje kuvuga amagambo akomeye cyane. Yavuze ati ikipe nanjye ntago tubona ibintu kimwe, ati kandi mukazoza bashobora kubaho batamfite, ati kandi nanjye nabaho ntabafite. La Gazzetta dello Sport gasoza inkuru tubwira ko Massimiliano Allegri akaba ari we uri tayari nimba Conte ari witatandukana n'ikipe ya Inter de Milan. Corriere dello Sport nayo ikaba yagarutse kuri intsinzwi ya Inter de Milan yatsinzwe n'ikipe ya Sevilla ibitego 3-2. Iki kinyamakuru kikaba kitubwira ko rero perezida w'ikipe ya Inter de Milan mu by'ukuri yavuze amagambo nayo atoroshye avuga ati buri kintu cyose kigira iherezo. Mu gihe Antonio Conte rero yavuze byinshi cyane mu kiganiro n'amakuru mu by'ukuri yanavuze ko nk'uko ikinyamakuru kibivuga rero ati akazoza gashobora kubaho turi kumwe cyangwa se tutari kumwe, ariko ibyo byose akabashimira zanga perezida w'ikipe ya Inter de Milan uramushinwa. Na afere yo gukurikirana cyane kuko Antonio Conte ashobora kuba ari bwirukanwe mu ikipe ya Inter de Milan. Tugarutse muri La Gazzetta dello Sport miratubwira ko Serge Aurier akomeje gushakishwa cyane n'ikipe ya Mirase. Iki kinyamakuru kandi cy'impapuro za roza kikaba kitubwira ko Gonzalo Higuain ndetse na Aaron Ramsey batari muri plane z'abakinnyi 11 ba Pirlo mu ikipe ya Juventus umwaka utaha. Affaire à suivre. Tukivuga ku by'amatransfer kandi Tuttosport ikatubwira ko Gonzalo Higuain akaba ashobora gusohoka mu ikipe ya Juve. Nava muri Juve rero ashobora guhita asimburwa na Eden Dzeko, akaba Pirlo rwose ngamufite kuri gahunda cyane guhita muzana mu ikipe ya Juve. Quotidiano Sportivo yo iratubwira ko Cristiano Ronaldo nimba Juve iri gushaka umwataka we akaba yifuza yuko bazana Karim Benzema. Twekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru AS kiratubwira ati iyi ni ligi ya Sevilla. Sevilla rero ikaba yatwaye igikombe cya Europa League cya gatandatu ibinyujije mu bitego 2 bya Luke de Jong by'umutwe ndetse n'igitego cyiza cyane cya Diego Carlos cyaje gukorwaho na Lukaku kigira mu izamu. Akaba rero Lopetegui yahesheje Europa League ya gatandatu ikipe ya Sevilla bahereza icyubahiro abakinnyi banyuze mu by'ukuri bitabye Imana harimo Reyes, Campanal ndetse na Puerta. Estadio Deportivo mu mujyi wa Sevilla yikatubwira ati abangaba ni abarejande. Ikinyamakuru cyatubwira ko umujyi wa Cologne rero wiyunze mu yindi mijyi Sevilla yagiye itwariramo ibikombe bya Europa League mu by'ukuri, akaba rero ibaye umujyi wa gatandatu ushimishije Sevilla. Ikinyamakuru Marca cyo kiratubwira iyo mijyi itandatu kikatubwira ati rero gatandatu mu by'ukuri ibikombe bitandatu imijyi itandatu ishimisha Sevilla. Akaba umufana wa Sevilla yuvuze Cologne araseka, wavuga mu 2006 bagitwariye Eindhoven mu Buholandi akishima, wavuga 2007 bagitwariye Glasgow muri Ecosse bakishima cyane, iture mu Butaliyani 2014, 2015 bagitwariye Varsovie ndetse ni Basel mu 2016 hari akabesa mu Busuwisi. Akaba rero ari iyo mijyi itandatu mu by'ukuri ngo abafana ba Sevilla yuvuze iyo mijyi baramwenyura bakishima cyane rero imijyi itandatu ibikombe bitandatu bya Europa League. Mundo Deportivo yo iratubwira ko Messi ari intransferable, no kuvuga ngo nta gatransferwa nta gava mu ikipe ya Barcelona cyangwa ajya handi, biragoye cyane. Ikipe ya Barcelona rero ngirashaka ko Messi aba ari rwo rufunguzo rw'iyi project ya Ronald Koeman. Hanyuma kandi iki kinyamakuru kigatubwira ko club ibizi neza yuko Messi adashobora kuyivamo kubera ko clause liberatoire ye ni $700,000 z'amayero, birakomeye cyane. Mundo Deportivo kandi kabitubwira ko Lautaro Martinez rwose ngo ntago byarangiye, akaba ari priority number 1 mu bantu basinyishwa na Ronald Koeman, akaba ari Lautaro Martinez. Ubwo nizera ko bigiye gushyuha cyane none ubwo kuri Inter amarushanwa yarangiye. Sport Catalunya yo ikaba yamuhaye deadline mu byo kuri bwira Messi atufite kugeza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8, kuko itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 ikipe ya Barcelona irahita ijya muri pre-season. Hanyuma Messi rero agomba kubitekerezaho, ane na kwiki cyamako kitubwira ko afite clause igomba gufungwa ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 6 2021 rero ari bwa amasezerano ya Lionel Messi ari burangire, hanyuma umukuyemo mbere yaho ukawatanga $700,000 z'amayero. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe cyatubwira ko ambiance iri mu ikipe ya Paris Saint-Germain mu by'ukuri utayitandukanya n'intsinzi. Ati umwuka uri muri vestiaire uzanwa n'abakinnyi bakuze barimo hariya kabisa, ibi byose ngo biri gushimisha cyane Thomas Tuchel umutoza w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikinyamakuru kina kudukubitira titre ahangaha ati soudé comme jamais, ati bashyize hamwe bitigeze bibaho bidasanzwe. Ikinyamakuru La Province kikaba cyatuzaniye indi nkuru rero kitubwira ko umushefu w'abapolisi hariya i Marseille yamaze gutangaza yuko kwa kane nta jezi ya Paris Saint-Germain bashaka ku cyumweru mu mujyi wa Marseille, ariko baje kwisubira. Ikinyamakuru cyatubwira ko rero kuri ubu rwose ngo iyo rivalite ya Marseille na Paris Saint-Germain nta mpamvu yayo, akaba
ibya byatangajwe na polisi babikuyeho bavuga ati rwose mwambare jezi nta kibazo na kimwe. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza cyamakuru Daily cyatubwira ati Maguire muri gereza nyuma yo gutana mu mitwe na polisi rero akaba yaratawe muri gereza kabisa mu biruhuko yarebereye mu birwa byamamaye hara mu gihugu cy'Ubugereki byitwa Mykonos. Hanyuma iki cyamakuru kikakinibaza rero ku kazoza ke mu ikipe ya Man United ndetse n'Ubwongereza mu by'ukuri kapiteni wa Man United ntago afungwa muri gereza. Ikinyamakuru Daily cyatuzaniye transfer hano ya Ben Chilwell akaba Chelsea iri kumushaka cyane rero Leicester City ikaba itegereje sheki iryoshye cyane ya £50 z'amapaundi. Hanyuma Frank Lampard bakamuha uyu musore utuma atagisinzira muri iyi minsi. Ikinyamakuru Daily Mirror kikaba cyavuze ati rwose kimwaro kuri Harry Maguire nyuma yo gutabwa muri yombi agatagwa muri gereza rero nyuma yo guhangana na polisi. Iki kinyamakuru Daily Mirror tukikirimo kikaba kitubwira ko Neymar ari umured akaba rero ari ngo umufana wa Liverpool nyuma yuko rero Neymar yatangaje amagambo meza cyane ku ikipe ya Liverpool avuga ati mu myaka 2 bakoze neza cyane gukina finale ebyiri za Champions League ati hanyuma bagatwara igikombe cya shampiyona mu buryo bworoheye ati n'umwaka utaha baragaruka bakomeye cyane. Ibinyamakuru rero shaho babifitiye abafana ba Liverpool uyahita kubita titre hari ati rwose n'umufana wa Liverpool Neymar. The Telegraph yo ikayitubwira ati Maguire muri gereza atarashinjwa kurwana na polisi mu by'ukuri. Ikinyamakuru The Guardian cyo kigatubwira ko Man United yohereje umusada w'abanyamategeko bagomba kujya hariya kureba ko bamukura rwose muri gereza kapiteni wabo. Twekeje mu gihugu cya Turkiya ikinyamakuru Fotomaka cyatubwira ko Mohamed Elneny akari gushakishwa cyane ikipe ya Galatasaray mu Nyamisiri. Twekeje mu gihugu cya Portugal ikinyamakuru Abora cyatubwira ko deal ya Edson Cavani yamaze gukolapsinga mu by'ukuri. Kirekeye amakuru kikaba cyadukubitiye titre ati ntakije akaba rero Edson Cavani yacaga $60 z'amayero mu gihe cy'imyaka 3 ikipe ya Benfica yayabuze ku buryo deal yamaze guhita yivamo. Reka dusoleze kuri UEFA Champions League rero bakaba bamaze gushyira hanze inkangara z'amakipe uburyo azabatomborana mu mikino ya group stage iyi sezo ya 2020-2021. Agakangara ka mbere karimo za Liverpool karimo za Real Madrid, agakangara ka kabiri birakomeye cyane kakaba karimo amakipe nka za Manchester City, Manchester United, Barcelona, Atletico Madrid. Eshatu zabona shoke muri group stage ya Champions League. Les amis, weekend nziza cyane, Imana ibarinde.